Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, malam semangken badan kaula sareng panjenengan bisa laksanaki boleh kajian rutin malam Senin. Semalar muka terus istiqomah. Malar muka raja manfaat. Malar muka raja barokah. Dan alhamdulillah semakin ada suasana yang berbeda. Kak Dinto Ki Meloh kegiatan bau rokok gelek pagi motor Ki Meloh kegiatan Kak Dinto lampu kita buka sound system kita isam dimulai jadi malam Seninan acorak mangken suasana malam Senin, acorak malam imtihan. Tapi gak dintos semata-mata karena ada kebaikan hati dari Syah Kedua Neson, Haji Afandi, dan Syah Kedua Lampu, Mas Siddiq. Gula ngaturaki motor sekelangkong, tapi motor sekelangkong dan gula mator kancah marina terutama santri si Bagja tolongi motor neson karena nikah ampon esede kai malam makan, jadi nyona kekompakan siap, wes. Malam mangken dan kula engak kesetong keterangan gelak kula mangki ning setong potongan ceramah video dari seorang ulama al-alim al-allamah Kiai Haji Salahuddin Munsif otabat dikenal kalaban julukan Gus Solah Kencong. Beliau Kak Dinto adalah murid kinasih terkasih, salah satu murid kinasih Kiai Haji Maimun Zubair. Aceramah ngakui bahasa Jawa korang langkongan bahasa Madura dengan nikah. Kula, saya benar beliau. Pernah mator dak guru kula. Kiai Haji Maimun Zubair. Katipun apa cara na kiai? Ajunan gak dinto mak pas sampai andi potre lem alim. Katipun apa cara na kiai? Ajunan gak dinto mapas andi santre lem alef. Kiai Maimun Zubair itu sarang
Jadi alumni sarang kan tuh rata-rata alim. Kita malar muka oleh barokana. Oleh barokana pondok sarang. Wes, dijawab. Siapa yang menjawab? Ki Maimun Zubair dengan bahasa Jawa. Cong, engkau insya Allah ngaole barokana iwaktona akad nikah. Kok waktona akad nikah? Perpan kok ngocak kobil tu nikahaha. Areng kok menghadirkan mengingat Rasulullah. Lagi, menghadirkan mengingat Rasulullah. Ingat ke Gusti Kanjeng Nabi. Lah nika mungkin keterangan nika ika andi orang selapoi kompoi pah ngocak lambat lagi. Lagada luar sana nih. Sambian rangaki ngak nikah. Maaf, makin gelu di ruku buru, di ngambulan doh. Nikah ikan di tresantre ku laku mau nakabina. Enalika nak kobil tu nikah di ruku buru. Ngaci ku lupa baceng. Jadi nalekan bimahrim mingka jalan apa? Halan. Pasamian aja jawab. Qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur halan wa raditu bih, hadirkan Rasulullah. Nah, kula nikah memahami itu bukan hanya di akad nikah menurut saya. Menurut saya. Bagaimana menghadirkan sosok mulia, bagaimana menghadirkan orang-orang mulia napa boleh Gusti Kanjeng Nabi yang luar biasa mulia, manusia termulia, kan ini kan? Kak Dinto akan menghadirkan barokah. Karena kalimatnya inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Bila mana orang-orang saleh itu disebut, diingat, akan turun rahmat Allah. Shalli ala Muhammad. Termasuk apa-apa majlis-majlis kak disa minabi ibada majlisan agak mangken pada ki beda solawata maca solawat Nabi bil qiyam keleban kita berdiri, termasuk salah satunya adalah menghadirkan Rasulullah, mengingat Rasulullah. Kula matur ingat nikah ada guru juga, gurun basera, guruna Ki Maimun Zubair juga, guruna Gus Solah Kak Dinto juga, guruna kiai-kiai si Budai Madura juga, Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau Kak Dinto salah setong contoh bi gula matur ka sambian, salah setong contoh sambian panika. Idhabuin sarang Abu Yazid Muhammad. Apa kata beliau? Ma ra'aitu ahadan yata'allaku bi syaikhihi summa khaba. Saya itu tidak pernah menemukan seseorang yang hatinya punya hubungan kuat kepada gurunya, lalu dia gagal. Tidak pernah. Kula nikah, coba. Tak pernah mangkiin orang santre seate negento asampung ben guru, napa gagal. Coba. Kula kita tahu man mangki. Jadi beliau ada bu, mungkin rohani negi asampung ben guru, nah. Kan itu kula kita tahu man mangki. Orang itu gagal. Menjepon guru abtina, Ki Haji Muhammad Zuhri Zaini, semoga beliau panjang umur. Orang yang sampung ban guru rento je pon, pada ban ringut sekelajangan no, kopeannya, pada ngojak kopean lagi, ngojak kopean lajangan, sebi ban ibang tabang menolor, santri kan to tukang nabang lajangan peka. Ani kata sebuna, ni kemun lajangan ni ki berdetalen nah, ki terkendali, jadi berdesa neku, jadi guru rento neku tale. Maka lajangan itu terkendali. Tapi bila lah peka, ngambang kaman-kaman, tambu angin. Mengkana ajunan saja si hadir. Cak peka,
hubungna rohani na ban guru ngaji na. Terutama santri-santri saya munculkan toh gula tak rida mun sambian basta engak ke guru ngaji na. Gula tak rida. Sambian santri laki ban bini kalian itu semua anak-anakku mun tak sampung ban guru ngaji na kalian itu bukan anaknya musleh. Kalau mau diakui anaknya musleh dan pernah ada di sini, tolong nomor satukan guru ngaji kalian daripada musleh. Jangan sampai musleh di nomor satukan daripada guru ngaji kalian. Saya tidak ridho. Paham? Ngerti? Jadi cong, fing, sengak. Bila Cooper, sambian bila Pleman, liburan molot, pasaan, candek astana, tanah ngarek tua-duaan, langsung aja habis ke guru ngaji. Mun sambian seni kejong, ping, insyaallah barokah ilmuna. Manfaat ilmuna. Sehingga sekali lagi, sambian bukan anak saya, bukan anaknya musleh. Mun pas sampai guru ngaji na sambian di nomor 2 kan dari musleh. Tapi mun guru ngaji na sambian nomor laki setong ada peringkat tertinggi musleh sebab nomor 2 musleh ridho karena kini kesenyambia barokah ilmu na sambian. Ngerti? Paham? Cabisi guru ngaji na sambian sing ataraki ka kanto guru mun kan guru ngaji na guru. Cabisin. Ku laku na sambihan mun la soki tersoki ya. Mun la sukses tersuksesa. Sambian sukses dari semua bidang, amin. Saya minta tolong satu kepada kalian. Bentuk guru ngaji. Biar tahu saya mikir ke kanto. Ampun, tahu saya mikir. Bentuk guru ngaji. Karena sambian setahu alip-alipan, kenal ke Quran, kenal ke Allah dari guru ngaji. Mbian kenal ke gula, ki buru kenal. Mbian lemari kelas 6. Mari hataman ponding guru ngaji. Mbian ki buru kenal ke gula. Tapi saya mengenal nawaitu somawadin an adai fardhi syahri Ramadan. Guru ngaji. Saya tahu wujud kidam baqa moha qiyamuhu binafsihi wahda Darat iradat ilmu ayat sama qadiran muridan hayyan. Yes. Kento dukung iki wali santri sebudah kento minabi kento ampun Pleman liburan tak langkong terakhir-akhir ke guru ngaji. Nah, mali aja habis. Siap Bapak Ibu? Sakalangkong kak dintoh sebekal asampung. Mun la asampung ban guru ngaji nah, asampung ban guru alifah. Gula yakin veteran panjenengan tetireng mulja. Karena apa? Beda kalimat laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jak saking kata ada pendidik gula sepertama, gula tak kira kenal ke pangeran gaula. Sera kedua pendidik guru ngaji. Pas sampean bah ngoca, lo do remagi muslim, jak guru ngaji gula abah gula. Iki ka abah na cabis. Iki kan? Eki, paseparu wa mon cabis saja pah pada bendeng bini mun minta sapora mon terlasen ke selake. Tak pati niat roh. Teng dapur lebih cadak tanang selake. Sapora dah. Tak
Tak ada ni aduh saporan lagi. Mana sini kalau ke dapur boleh. Lah masak. Mari masak seret. Selaki korokoan, menikmati kopi. Pajan si bini. Mari sengakan eko. Polan tak tulingakan bah ngocak. Kiri koran naik kok. Lagi kir boleh. Ras terkuat di dunia. Yang hanya minta maaf satu kali ketika Idul Fitri. Itulah wanita. Niki, pasal pamian mana jangan pisang, saya nikah, mian depan ke jombonjong, ping, sapora na abtina deh. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, mohon maaf, salah kami. Benih mak, saya temu apa ke harper, sapora na ba, sapora na pa, sapora na ma, umpama, sapora na bu, sapora. Dan ini kemian bopong kita tedong teraki-aki ke guru ngaji ni sekun sekilo 500 meter teraki-akin. Makin lebih sabain tare. Pasan, wah bila datang dong ni. Ki guru kak dintong, nyon pangapora tin ya nak. Ka istok na guru si medepak Allah. Guru na rumah sakit yargain. Guru si medepak Allah. Sejan ki guru sebab Abu Yazid Muhammad dan nama. Ma ra'aitu ahadan yata'allaku bi syaikhihi thumma khaba. Engkau kita toman mangkiin orang si asampung aten ban guru na ajri bakal gagal. Tidak. Sekali lagi kula meatora kali alek santre sebagai kak dintoh. Cek kalau pai ke guru ngaji na penomor lagi setong guru ngaji na ketimbang muslim sebagai ada mereka. Muslim nomor sekian. Tak yang kepleja iya. Sepenting gula makan ni kan, apolong berembian ingin berjuang bersama-sama sambian melar muka Allah mau meridhoi. Amin. Lanjut. Wes. Jadi mbian dalam setiap langkah sampung. Napa boleh sampung rohani sarang Rasul Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pedengakin. Ibnu Athaillah As-Sakandari singarang andik karyam fenomenal, monumental, luar biasa. Saya mah kitab hikam menyatakan hubbun nabi imanun wa dzikruhu ibadatun wassalatu alaihi nurun. Saya ulang. Ayo bersama-sama dengan saya lawanan. Hubbun nabi imanun. Hubbun nabi imanun. Mencintai nabi termasuk tanda beriman. Wa dzikruhu ibadatun. Menyebut nabi, mengingat nabi adalah ibadah. Wassalatu alaih, membaca salawat atas Nabi, nurun, ialah cahaya. Jadi orang ini kayak temu iman tak iman, kak dinto terserah tengki tak tengki nah, aban kak dinto cinta ke Gusti Kanjeng Nabi napa punten. Sampai di dalam satu hadis sahih diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yu'minu ahadukum, iman kalian tidak sempurna, kata Nabi, hatta akuna, sampai saya, kata Nabi, ahabba ilaihi, lebih dicintai menurutnya, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Jawaban Nabi, orang jadi iman tak sempurna sampai engkau ria lebih ika cinta, lebih ika esto ke tempat apa? Putrana, reng tuana, ban sakapit manusia selain. Mungkin lebih cinta ke putrana, tepes berarti iman. Mungkin lebih cinta ke reng tuana, tepes iman.
Mungkin lebih cinta orang lain, nah, kita pesemina. Tapi mun semuanya adalah semua yang ada ngenbengena, pikirna, atena menyetong ke Gusti Kanjeng Nabi. Berketika itu manusia ampun sesampurna. Allah. Semoga seperti itu. Amin ya Rabbal. Dan ini kula panempian nih, ingat mangket lagi. Kegiatan-kegiatan kebagusan si Arafah pengajian at-ta'lim wa ta'allum ni kala karbur lebur Nabi ingat silaturahim ngak makene kan silaturahim tadi kaki ni ka honjak saking ada pol kompol ngak ni ka malarat sa kompolan thank you ni kamu pas sambian tepak kering soki saya kantor pas soki na orang belum tentu gula monetari temu ni sanla pada gula tak kau bahang cari minta sombongan bakun. Maki berde ke boleh tak ada. Saya pun muslim berde ki paci gitu. Tak ada. Padahal berde dalam. Maksudnya kan, itu mau jak minta sombongan. Yang buntan gula tak teman. Semua orang. Jadi kan. Tadi gula bandamian kan ni kan. Gula non, nyon semua orang ni. Kuluan sambian ni gara-gara pol kompol dengan ni apa polong agelui tadi setretanan ular muka tadi tretan dunia akhirat sambian selamat gula ternoro selamat kita selamat padahal muka ternoro selamat sampai ning ate kak dito sampai terjadi setong ketretanan luar biasa akhir aku laku pas sampai cekak ning dalam atena pangki sarang Allah ya mak beda nyaman ria ari pato norok pamasok ya tegi orang kak dito pak bu kak dito pun beda orang soleh je pun beda orang yang bagus ternyata orang agak dito tapak orang yang seberat juga Allah kak dito je pun pas akut tetap pas bator sambung tua nengki lagu ruan jang sanla orang adu aku orang sesoleh guru adu ate ning yate ning ento tertulisnya manembian kudu langsung masuk sampean makanya tak sebut daripada na orang berangkat haji ke pisi se minta doa akhir sebut tong setong le tak mulai dak kor la tetemu ban orang sengat le sampung tetap boleh sengat sampung iya sebut tong setong tak mulai di masjid tak ngakan je pak. Tadi pun apa nyarana? Sejak orang si awasiat, saya minta tolong doa akin. Tak lama deh. Karena Allah saya tahu. Benar. Ya mun tak matoro sekali. Ya pola setajana silong nolongi kau lah. Mun tak nolongi, setajana orang saya kenal kau lah. Mun saya tak kenal, batak sekali pak. Setajana orang Islam. Laki bini setajana kan sedengah. Apa? Ni kejepon Syekh Ma'ruf Al-Karahi ni. Mun orang peduli dak ka orang Islam, ka umat Nabi Muhammad. Ni kata bitong wali abdal. Tane. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Lah ni kerja mon meni baca tolokan. Le orang semacam ini tu je mon. Kutiba minal abdal. Marah. Etoles wali abdal. Anapa? Polan peduli kering sejagat. Kani sari umat Nabi Muhammad ya Allah. Sapora aki umat Nabi Muhammad ya Allah. Paringi jalan keluar umat Nabi Muhammad ke untuk sendi masalah ya Allah. Kan? Ini kamu dibaca tolongan, langsung ijazah tadi wali abdal. Mun wali murid, hari ya. Termasuk asal aku umek ni. Wali murid lalamba. Bini kun wali murid, wali santri. Kemun wali Allah, lu kelu. Jadi berarti ternyata sekocak kekasih Allah itu orang yang peduli kepada orang lain, betul? Tetapi mun orang yang tidak peduli bi katibi. Ini kita apa? Mangkan mon bada ibadah semanfaatah perakku dikerasaaki ban aban tibi ni ka kurang utama. Tidak rebanya ibadah semanfaatah bisa ikerasa ban orang banyak.
Anika lebih bagus tembang ibadah, saya manfaat aku dikerasa untuk abad tibi. Nah, contoh, anak-anakku semua, talangkong, kepi nih kan, ini ngakin, embian ku laku tak kotu morok. Karena belum tentu andi santren. Bandi pesantren kepi, siapa pesantren? Tak bahato karena dikian. Embian jong ping tak kotu teti pengusaha. Mun teti pengusaha kepi pada rumah. Embian jong ping tak kotu teti tani kepi. Semua profesi. Tapi setajana profesi si Eka Andi, mun niat apa ento orang nikah ibadah luar biasa. Kulako pola roh, pola abadi teti sultan. Mun kanto ampon beda Pak santreh sultan. Santreh sultan. Jadi lembak kita ada ubau sultan andara, ya kan itu lebih sultan. Ki santreh ke petong, ini kan lebih sultan kan to. Dari berat nih kan. Kita ambu sultan. Beda suatu kang anu tepunan lho kadang. Saya kocak sultan loh, beda. Oh ki beda, beda. Keng enten tak to manbur nabur pasti. Jaring nandi, tadi anu nepu sini kamu loh. Siapa tahu kok laku pah jadi orang yang sukses. Amin. Beda sultan kia, sengi mamiru ya. Harus sengi mami gelak guru. Siapa gelak guru? Albi gelak. Albi, lain boleh macam-macam. Jadi sultan, saya orang yang jadi sultan gula. Wah gawat, sukses, jare. Jong, aduh ngabas kamu seleh. Baan maki andi pese beremparo. Katakanlah baan ku laku ning rekeningnya isi 10 M. Monengkok ki sampai setian di 4 M. Muhammad berapa M aja lah. Musleh M setong. Jadi di pampa kita luang sekali. Mun bese tadi. Mun nyaman mandi. Ini lagi. Ban ku laku andi bese 10 M. Rekening. Pah genteng benjong. Pah kecamatan kata dia. Sia gelera. Kecamatan. Ada begini kecamatan yang megenteng plus re. Lah tuwar ya, kacamata wagetong. Lah ni kambian jong, ping terutama ni bini jadi ya. Ambian nak, ku laku monosoki, dukung laken nah kang kui bisa berbagi. Ana apa bola nak? Rata-rata nak, wahai santri putri, rata-rata reng laki reta kok reng bini ping. Uwes lagi neng kita pengalaman. Nang janyeng ranyeng tak kau tepak kebaan sejerek binian. Wes, tikal kak ambian lagi di ngaki bemponan. Nika lakonan akanan. Kini kalau sotang lenjelan. Leso kaki tikal. Kau letak main ke lorong. Kini kamu mau namunyi ngak kini ka elang leso kini ka tikal dia. Tempo ngapu kulupu kanan bian bah buru marin. Tanggo lah amunyi ngak kini ka. Wes, ini kaki. Ping kulakuban mon pas si. Ya ini kaki ya. Mon pas laken ban soki rona. Bah ban soki. Iya mayu. Keng nyari laki sesoki mana Allah. Deki pa tanda pun tak soki. Mama ban soki rona. Berkulakuban wajan deh. Ya ini kaki. Mun beda orang tandi pah ngocak. Coba guru kak, mas, jangan ngocak mas, jangan ngocak dedi apa. Pah ngocak dia. Abbas Rodet. Selake pah ngocak, apa beb? Siah. Tahu gak beb? Apa beb? Bebek. Jadi umpama wa Abbas dete.
Apa beb? Mon pas se posisi na abak se melas ngak roya tak det. Pas beremah abak tak ya beb. Pakuak amelas tak ya se akan tak ada. Pangocam ya. Pada remah ya benton iser. Ya. Mon barlobah ngocak si bini. Senga engkau tak teronga besetang matuah. Waktu depan ben selake. Kok senga tak teronga besemat tua pemelas. Kita sudah bahagia seperti ini karena barokahnya sesuatu wah. Mun tada iya marah mun kok Pak. Jadi bah ngocak senga cak anu le cak pemelas sakit Pak benembu. Bila tang ring tua ring tuan bila ring tuan bentang ring tua senga cak bede luar dalam gagak geng sana kok Pak matuana dateng Bang Oca le dateng boleh senga beni tangana mun bah da ban mau lo dateng boleh Allah jadi karena itu maaf ya. Kita itu semua punya uang itu, mana yang milik kita? Mana yang milik kita? Yang milik kita itu ternyata apa yang kita sedekahkan. Kalau yang masih belum disedekahkan itu bukan milik kita, tapi milik bersama. Ambian baginya apa sena? Kudu milik bersama. Tolong jangan rame, santri. Yang di atas. Jadi, makin membianan dia pasal 2 miliar, 20 M. Kan itu, milih bersama. 20 M, ning-ning berembian baik beli mobil sport, 2 pintu. Harganya 2 M, beli bian 2 M. Pambian tak andi pada terolia mobil 2 pintu kia. Pada si modern, apa? Pickup. Sebenting pada 2 pintu. Demak water. Mau nambah ada tandi. Pickup. Benda tahu sa AC, ISIS. Ingat bini an guru menumpak pickup ibu di guru. Wah, ada kan dekat. Ternyata bahagia itu tidak harus mahal. Pah tojo ning ilabeng karo. Yang macam tua tak kau dupa. Jangan deon. Nyawa ini. Bodoh si bongal anu ben angin ning deui. Alhamdulillah, ngak muslimatan ning. Tangguh. Luar biasa. Jadi kedua, sanlai ke beli pesen guru sanlai ke beli mobil sampai harga 2 M. Kan berarti lah ngan pesen. Guru laku ngan boleh. Pada orang di toko, ika kolak boleh, ngan boleh. Kan berarti benih pesen kita. Saya cekak ni kan apa? Saya kasih sedekah. Bagi gun sebu, kini kasih ngambil gue laku jom. Ping. Mengambian ni kan coba. Belajar berbagi mending poduk roh. Mesti yakin mending jajan berbagi. Cere. Tadi berbagi, mulai makin mbian coba ajar berbagi. Mulai tak jadi orang seceplengnya dalam. Cere. Karena itu juga akan habis musnah. Lagi apa katanya? Mengingat Nabi itu ibadah. Nah tadi itu loh. Menghadirkan Nabi itu adalah ibadah. Berarti imbian setiap saat dak remah si asambung aban Nabi makle terus bermakna ibadah. Sallallahu Sallallahu
sallallahu ala sallallahu. Pon, embian seringkali mendapati saya, mon beda pengajian iman kaman, kadinto pas teh membaca sholawat itu. Bahkan mon ningi pontuk kanto termasuk sholawat favorit gitu. Nih kayak ini lagi, kulem maca kitab nyaman al-qaulul badi. Perang lagi, nih Bismillahirrahmanirrahim. Ma min mukminin, orang si andi iman ser asaos, yaqulu si malolo maos sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad illa maka pasti ahabbahun nasu orang-orang bakal lebur ka orang bani kasi majaan sallallahu ala Muhammad wa ingkanu abghaduhu sanahu salam ba orang-orang guru benci ka orang ni ka. Jadi mun beda orang ika benci na orang bah lebur mausan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad orang ni ka bakal leburi ban orang. Allah. Terus gimana? Wallahi, ini dalam kitab ni kan? Wallahi demi Allah, la yuhibbunahu. Tak kira cinta ring orang ka kepada kasih majaan sallallahu alaihi Muhammad kento. Tak kira pas cinta, tak kira pas lebur, hatta yuhibbahullahu azza wa jal, sampai orang ini betul-betul dicintai sareng Allah. Apa maksudnya? Anapa orang ni kamu baca sallallahu alaihi Muhammad baik leburi orang? Asabab orang gini kayak kecintain Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkan bahi kocak solawat Jibril. Jodoh pada apa? Jadi orang majaan sallallahu alaihi Muhammad manfaatnya kak dinto eki orang bekal eka cintain bekal lagi leburin ban orang lain. Asabab eka cintain sarang Allah. Dalam keterangan selain orang si baca sallallahu alaihi Muhammad fataha ala nafsihi sab'ina baban minar rahmati, berarti orang gak dito ampon muka petong polo labeng rahmat Allah. Mangkana gula mon berdepan apa? Pasti solawat nike toro akiban gula dari saking raja na hasiyat. Jadi orang macam nikah sekalian muka labeng petong polo rahmat. Bang labang petong puluh rahmat Allah buka. Berarti kain tong terus liburi baca, bakal lagi liburin ban orang. Napa jadi? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Makanya mbian bi gula, lakian binian, kan bi gula kan suruh majaan solawat benar berempat sekelangkong berarti mbian enga. Malar muka beni guna enga meloloi baca. Tako baku ninga monolong. Tako bahasa ninga. Mon belengan nginom bodrek. Mon belengan nginom bodrek. Mon belengan nginom bodrek. San belengan baku nawirit. Mon belengan nginom bodrek. Mon belengan nginom bodrek. Bodrek kita inom. Ya bakun belengan. Ngoja. Mon tero oleh petong bolo rahmat. Macam sallallahu ala Muhammad. Mon tero tenang. Sallallahu ala Muhammad. King te baca. Peragun eka bentang mololo tak bisa mondro kenyanga ngakan mondro kenyanga ngakan ternyata perpan lapar bakun nawirit mondro kenyanga ngakan ya bakun lapar munta ngakan waktu bawah ngocak cukup apa sing ngakan melego si kenyang mustahil ulam mator ngani ke bermaksud adalah cukup apa sing akan gula langsung norok kenyang mustahil. Maksud ada remah. Tina makita apa, tina korlatang apa si peceng engkau langsung alem pret.
Tina apa si atapa engkau langsung menti dima. Tina tang apa engkau pakun tanoro kepak tak bisa. Jarang bapan ngakan masa pambian si kenyang. Bener. Ngakan gi ya ta iya jong. Muntro ngakana muntro kenyang nga. Jadoro mau nepang ngakan bian pas langsung kenyang. Kirekan bluetooth apa. Jadi alim lebah bluetooth. Jadi bisa kirim. Jus. Ya, makai apa terus? Gula nyari bluetooth gula. Gula mon bah bisa di bluetooth. Bisa ma'alim bian bluetooth. Dus. Ya 5 menit. Boleh. Tanda ya. Montuk. Dus. Tak bisa. Ambian terus permata. Terus. Meleh. Kan berarti saya nyari besi kan. Mau tak meliam biar langsung masuk ke dalam tasik karena permata di dalam tasik. Ya kayak mau tak tahu ke. Ya pengumuman bah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kelak nyelam bah tak keluar boleh. Pengarah nyari permata. Letih cukup lekakan wak. Tak bisa. Tetimun orang. Terus oleh permata nyelam ke dalam tasik kalak permata nah ambian terus tertireng mulja bapa jeng ajar pelebur tabana pelebur prihatin insyaallah sampung ban guru alipa insyaallah sambian bakal teti orang yang manfaat barokah ilahana Yasir lana umurana ilahana ya ilahana Ya Fattahu Ya Fattahu angkat tangannya iftah Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbana Allah ya Rabb
buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Pon sekat dintong. Sekater pemberitahuan deka wali santri sekejaki potra-potrena panjenengan si anyar bekal alaksana agia masa orientasi santri baru. Sekejaki kadinto ampon aktif sampung tuana manter bejenga potrana. Manter bisa ajar kalaban sampurna ben oleh ilmu manfaat barokah. Masalah kegiatan sirik berin gadisa nyona sapora sebagaimana yang saya sudah katakan kuro beni agenda tahunan ki. Deki wangonya tahun dateng gagama ke. Ampon, iki ya tahu mon baca soki naro bahayu. Ya mon tandi. Jadi kasa hadiah sebenarnya dari kami sekeluarga untuk kalian. Makle bede refresh otak kun hadiah. Iya benih bah tahun datang itaki. Bagi bangunnya kagama ke. Wah, Allah. Tak usah begitu. Ya lihat doa ki. Mentar ki paling lancar. Pola tahun datang, mon beda, mon tak ada, tak usah. Yang penting kalian belajar, sebejeng, mandar mukul ilmu manfaat. Ya Toren, saya mau sesolawat, mana tim hadra.